акнун дӯстони азиз, лаҳзае фаро расидааст ки паҳлавони мо, чеҳраи саршиноси мо Нурали Эмомали бо ҳарифаш Бунчич Страхинҷа, паҳлавоне ки намояндагӣ мекунад Сербияро, ҳарду ба майдон баромаданд. дӯстони азиз, дарҳол ба ҳуҷум мегузарад Эмомали. дастро хеле мустаҳкам гирифтааст. як ҳолати хеле ҳам хатарнок буд барои паҳлавони мо Бунчич Страхинҷа, паҳлавони Сербия дар муқобили паҳлавони мо сабқадро шурӯъ намуданд. 27 сол дорад ҳарифи Эмомали Нурали паҳлавони мо ва ҳарду сабқадро шурӯъ намуданд. хеле ҳам ҳолати хуб, ҳарду як зайл дасту гиребонро гирифтанд ва имконият фурсат ҷустуҷӯ мекунад Эмомали Нурали. ва паҳлавони моро мебояд хеле эҳтиёткорона гӯштин бигирад. ҳарифаш бо андак қаду басти аз паҳлавони мо баландтар гӯштин мегирад. навбати дигар хеле мустаҳкам мегирад дасти ва як партофти хеле ҳам саривақтӣ нишон медиҳад паҳлавони мо Нурали Эмомали. ва каме лад мебардорад Бунчич. дубора наворро мебинем, навори сус карда шударо ки хеле ҳам партофти олӣ нишон дод. қариб буд ки ба имтиёзи вазаре. ва дубора Нурали дасти ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад. гаштаю баргашта гиребони ҳарифро мегирад, вале ҳарифаш ба ӯ фурсат намедиҳад. паҳлавони мо зарба мезанад. дорандаи медали тиллои грандслами Ташкент. ва соли 2022 дар давлати эквадор низ байни ҷавонон дар чемпионати ҷаҳон ба гирифтани медали тилло сарфароз гардида буд. ана ҳамин чеҳрае ки намояндагӣ мекунад кишвари моро. ва дубора партофт мекунад Эмомали Нурали. ҳолати хуб. аз сараввал бояд пойро раҳо кунад барои дар ҳолати асекоми нигоҳ доштани ҳариф. ва ҳарифаш низ Бунчич Страхинҷа. аз ҳама дастоварди шоёнаш 21 октябри соли 2022 дар грандслами Абу-Даби медали нуқраи мусобиқотро касб карда буд. ва дар радабанди ҷаҳон дар ҷои 20 меистад 2305 имтиёзро дору мебошад. ва навбати дигар бо пой мехоҳад паҳлавони моро ҳаво бидиҳад. ва Эмомали Нурали бошад. паҳлавони хеле ҳам ҷавони мо 21 сол дорад. дар радабанди ҷаҳон дар ҷои 21 меистад 2240 имтиёзро доро мебошад. ҳоло сабқат идома меёбад. ва шидои нахустро довари марказ ба ҳарду нишон медиҳад барои гӯшти нагирифтанашон. ва ҳолати хеле ҳам хуб барои партоф кардан ва ҳамин тавр партоф мекунад. дӯстони азиз, хеле ҳам партофти олӣ нишон дод. ва ин партофро довари марказ
هیچ امتیازی به او نداد، ولی فکر میکنم این پرتافت امتیازی وزری بود دوستان عزیز. و همینطور دوستان عزیز امتیازی وزری داده می شود. اما پهلوانی ما دوباره خیلی هم حالتی خطرناک. و اکنون دوستان عزیز پهلوانی ما یک قدم به پیروزی نزدیک میگردد و باید خیلی احتیاطکارانه گشتیم میگیرد. 20 ثانیه دیگر باقی مانده است تا به انجام دوستان عزیز. و پهلوانی ما با یک پرتافتی خیلی هم زیبای خود توانست حریفش رو یک امتیازی وزری ستاند. و بار دیگر از پشتی پای ضربه میزند. 5 ثانیه دیگر و همینطور دوستان عزیز در یک ثانیه دیگر باقی ماندن پهلوانی ما پرتاف میکند، امتیازی پان را به دست میارد دوستان عزیز. پیروزی نخستی پهلوانی ما با کل مردمی تاجیک مبارک باشد. با مثل شهباز سیدابراروف هر دو پهلوانان ما خیلی خوب گشتین گرفتند و در مرحله های بعدی نیز ما انتظار هستیم چونین پرتافت های زیبا را از پهلوانانی کشور. فاروق صابیروف مربی اماملی نورالی پهلوانی ما و دوستان عزیز پهلوانی ما اماملی نورالی با حریفش لیما ویلیان هر دو سبقت رو شروع نمودند و حریف پهلوانی ما لیما ویلیان نیز خود را خیلی فعال نشان میدهد است. دقیقه های اول من همان نواری تکراری که خیلی هم خطرناک بود برای پهلوانی ما. لیما ویلیان پهلوانی 23 ساله که نمایندگی میکند برزیلیا را. پهلوانی خیلی هم با تجربه که 31 مارس سال 2023 در گرند اسلم انتالیا مدال برنجی را کسب نموده بود. پهلوانی ما نیز دارنده مدال طلایی گرند اسلم تاشکند و هر دو با یک سرعتی بلند گشتین میگیرند. دوباره سر کتف می نشیند لیما ویلیان و مربی اماملی نورالی فاروق صابیروف از کنج میدان سبقت شاگردش را نظارت میکند و لیما ویلیان نیز چست و چالاکی خود را نشان میدهد. و شیدای نخست را با پهلوانی ما نشان میدهد. داوری مرکز برای کمکاری حریفش خود را خیلی فعال نشان میدهد. نوبت دیگر خیلی امکانی خوب دارد. اماملی نورالی نوبت دیگر لیما ویلیان که در ردبند جهان در جای 11 ایستد خیلی با یک چست و چالاکی گشتین میگیرد و پهلوانی ما نیز پر تجربهش و داوری مرکز سبقت را باز می‌دارد. دوباره همان نواری تکراریه که خواست پرتاف کند لیما ویلیان با هر طرف پرتاف میکند ولی قواش بسندگی نمیکند. برای پرتاف کردن
паҳлавони мо. Шидои дуюмро низ нишон медиҳад барои Эмомалӣ. Нурали паҳлавони мо. Эмомалиро мебояд суръати гӯштинашро дигар созад. Ва хеле ҳолати хуб. Барои Эмомалӣ буд. That's a penalty in itself, isn't it? You can give a penalty for this. Yeah, I think so. It's just nonsense, isn't it? He's frustrated. He's getting beaten to the attack every single time. He's been outplayed by Lima. Well, he gets away with Well, if we're talking about sportsmanship, this was... That was it. Душидо гирифтар. Рамин. вақти асосӣ аввале ин варзиш аст, инро ҳеҷ пешгӯӣ карда намешавад, зеро дар ана ҳамон рақобати аввалаш дар як сонияи охир тавонист ҳарифашро бо имтиёзи ипон шикаст бидиҳад. ҳоло мо интизори ана ҳамон партофтҳои зебое ки Эмомалӣ Нуралӣ мекунад, интизори ана ҳамон партофҳо ҳастем, вале мутаассифона як вазареро аз даст медиҳад. Паҳлавони мо дар муқобили ин ҳарифи бразилияш Лима Вилиан ана ҳамон партофте ки имтиёзи вазареро ситонидааст паҳлавони мо. Ва ин вазари паҳлавони моро каме ба хашм овардааст. Бояд ин имтиёзе ки аз даст додааст ӯро бояд ситонад. Ва шидои нахустро низ барои ӯ нишон медиҳанд. ҳоло вақт зиёд аст. паҳлавони моро мебояд ҳаракатҳояшро дигар созад. як дақиқаи дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. навбати дигар. ҳар ду хеле бо як суръати баланд гӯштин мегиранд. паҳлавони бразилия Лима Вилиан тавонист аз паҳлавони мо Эмомалӣ Нуралӣ як вазареро ситонад, вале мутаассифона дӯстони азиз шидои сеюмро низ нишон медиҳад барои паҳлавони мо Эмомалӣ Нуралӣ. ва паҳлавони мо аз идомаи рақобатҳои чемпионати ҷаҳони ҷудо Доҳаи Қатар маҳрум мегардад ва пирӯз мегардад паҳлавони Бразилия Вилиан Лима. ва ҳамин наворҳои сӯзкардашудае ки пешкаши мо шумо гашт пирӯзии Лима Вилианро нишон медиҳад. Typical example of a junior champion that still needs some time to rise. Needs to learn the game.